bersyukur nak Islam jong unausan hima. Kesorkar jela kalamang pisa hadu sau kelur tingkah naga bentaban ajing yarap yakin nongrem ki bamat jing nagadau ka jing herdor jong ki marep kamtam usinsar. Habaya keren bat ki nong thok hubor mentak sengi kekat ar terik unai lar arajar ar pusau. Nakaliang ke menteri ke rep karyang ke sorkar jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo. Kala pentip baka sorkar kala depan bang hadu sau kelur tingkah naga bentakin nongrem kumbalai benai mensyua kaban longkum kalat ban yarap ikin nongrem kiba penmi yu sensar. Hagajuk kapor nakaliang kakong amprin kala kinturu ikin nongrem bakin pelang ikin marep kiba kila de bantung bat ban nempat di kat bakador jong sensar kadang duna. Haba pentepat halor ke jinyarap kaban nakaliang kesorkar kan ai kakong amprin kala kintu ikin nongrem bakin haban pendap kerteng nakabentaban yo ke jinyarap hagabede bat usensar. Nakaliang ke menteri sorkar kala pentip ru bakum katong ban penyiar ya kejing la ban penmi kambon yu sensar ke sorkar kala buru ya ke Jakarta rekam ke badon hakitan amlarem penursla bat mau senram ke badaki snong baki breo ki rep sensar. Ba ka corpus fund lane ka mang tengka sau klur la debu na kabenta ban yarap ya kinong rep sensar. Ngi ong ya kinong rep hakapor bahyar dor palan usensar what day yung sensar ra yaki shakitu ki warehouses ki bangilashna saudong jong kajela haki district baper kila bandai government run kila bandai private run smoba kilit stock ya ka stock jong pi but what day yung sensar hakapor bayar dor palat usensar. Kinu ki kenhon ki bala don yo umar hadin bala ot naki jakarem skobha lik tho application lem tho application ban apply ya kata kan ka relief lani ka mang tengka ban yarap ya kinong rem kumnong intip bon kita ki bala lek bat latho ya kata ka application layo ru ya kejingyarap bat ka sorkar kadang pengkre susu ya ki warehouses saudong jong kajela ki prime hubs ki FPOs centers pun bahagum gini mentangi la pengkre ban ngi kentu ya kinong rep lek pentip sya ka marketing board tap iki applications jong fi pan ya kajing yarap ko jong fi bapin yo ya kata ka relief fund. What will be the maximum assistance? First from farmer to farmer because kindan the farmers ki bab one lam shibon metric ton don ki bon ra tang khendit don ki barep sensar kajaka ka bahe ki hektar don pat ki badon i jaka i barit ngilaong iki farmers to conglomerate lang ya teli lang sausan teli ki farmers to ya syong lang hakaway ka group nang ba kata ka relief ka bangin aya pi ka mang tengka bangin aya piru nla ban sungtho kumno ban ay ban kita ki details kim don ban nga retik na ki ya kendo no ya director jong ka marketing board jong ni un aya pi ya ka hisab ka batik na halor kita ki balayo jing mentoy na katay kamang tengka ka saukulu